INP mezo tanal khir tu le ngai thatu zong zong te in zain chi bai le vek ule March ni som ni le paruk in rin ni ania tun tumpo kan ti thin dan pa nga yen voina Myanmar lam chanchin langsar zual kan ngai tha ho le don nia nimin lama kan soitak ang khan triau khomoi le zo khothar inkar le Myanmar lama flag an tar CNDF ten an lo lak thla ka an mani CNDF flag an lo tarawang khane mani March ni som ni le paruk an mani lam sana a tukindar nga le chanve vela tang khan triau khomoi khochunga terrorist council sipai tele CNDF mi pui sipai te anin kap na sahleya mani lama khomoi veng chung lama sipai kem ka angkha ni to lovin khochunga anin kap ani tlang kam ti kan riat danin CNDF te hi nizana tang khan terrorist laminan huala tukin khan an hupta thut nia soyani a ti then khata chuan CNDF lammi pathuman thi ti te soi a oma ma se an mani CNDF lamin media lama an report dan hi arin tlak bertura nga yela an soidan chuan CNDF mi pakhat athia midang pahni terrorist council laminan man ti ani terrorist council lampo hi thian om ve nge nia soyani boka azatero soichian omlo anin ka zual pui are deuh nu po in terrorist lam chuan in tin tapin mian zong na sa nia soyani triau khomoi le ache vela hian manni lama tang khan Myanmar sim card an mantlang lon ber Telenor signal an nei to lova MPT hi 2G in aman thei nok nok nia soyani CNO hruai tu te zinga pakhatina soidan chuan tukina triau khomoi khochunga anin ka na a CNDF mi pui sipai pakhatin hliama tuara midang pali chu sipai tenan man ti ani a hei hi thutlinga pom mila adik per ome kan video masalama khan ZRA tele CNA te in ka thu kha media lama kan muang angin kanan soya kan thulak na hi alo bias te ni ngot lo chuan kenia puang tu tele news han buat sai tu te hi chu han bias dan vak po kan thiam chuang lova ani na tak han soyela ZRA lam hi kan unaw ti dim lam tong mang an ni wang ani mai theya an thu le hla hi kan tu angin kan la chak lo hleya hei hi keima ni chak lo na ani veya poi po kan ti ani ZRA tran lo bik anga comment then khat om kha in thiam om view thova media lama kan muang ang kanan soi chong ve top zel maya chu wangani ti te kha min lo riat sak don nia hetianga nambil chibing ang zonga thila kal chuan nakina chin mi te in pum khatna tur hi ala hla hle don ni na langa tlemin kanan soi zaw hetange chin state a hian nam hlom rang rang an oma mar lama te dim alai li vela falam tong mang ho an kiang nai chim lam dewa lai in ti ha kha nam hlom chumi nuwa mara nam tin chim lama min dat le matupi anom thua maya heng zong zong hian ma ni nam bil theu ngai tua politics an khel chuan Myanmar revolution hi topin sipai hi pai thlak ni ma se chin state anga te hi chuan buaina hi ala in tran don chau tina ani dona nam ang zonga buaina hi kum som bi vela han chin fel mai thei chi ani ngai lo le nga la mani khan chin nam peng anga chal thei ZRA tele chin nam sipaya in chal CNA te anin kap ani a ZRA te hi chin nam peng anga chal thei kanan ti na chan chu kan u naw te ti dim tong mang ani ve wanga ni heng nam bil ang ringa pol tin te hi mani malak na zon theu ne in ngai ani deuh vek maya entiarnan nimin March ni som ni le pangatlai po khan mara nam ve ve CDF mara le Mara Defense Force MDF te po Thantlang Township huam chung nga phai te khuwa an lo in ka pa hetianga nam pui nation huap thleng lo zong a in la rang zong ethnic group huap leka politics an khel thin hi nakin thlenga chin na thlak te in lungruan lo na tur chu ani ngei mai CDF mara laminan soidan chuan MDF te chuan thil riat sa engma om lovin an chet latna huang chung an luta silai te kapin mian thau sa a
chutianga ma ni ram ang maya an cheta wangin CDF mara ti chuan an kap ta ni ti ani a mara defense force lam ve thung chuan anin ka chan chu thil dang dai angin an soi an mai che sipai pani an hruai tu le hrisel na lama ma la tu te tela campaign nei tura an kal na lama nga phai te an thlen chuan CDF mara lam chuan ral thuam kengin kaltlang an lo phal sak talova sikula mass campaign an nei lain an security pakhatin silaya chu tak maya wanga in kap ta angin an soi ve thunga hetianga kanan soi du chan chu chin state nam hlom te in kara hian tun anga mani nambil ngai tu zonga man lak zel chuan Myanmar revolution hi a hlotlin pole chin state hi a buai tual don tinania chin state pum pui chin nationalism thleng phatura an ngai tu na huang an zo angai ta hle ni na lang triau khomoi in ka chungchanga lal som liana in ti ina komena pek hian tuna kan soi mek nen hian in nam noi na an nei ni na langa a comment hi kan thlop ti na lam phei chu ni chuang lova tuna kan soi nambil zian mi ti chiat dan lam a soya wangin a comment dan ang hi kanan chial sak ve hrim ange triau gate hi CDF hual ngoram operation area ania outpost nein an duty thin khopui chunga outpost nei hi sual sipai lamin an du lova in ka na a thlen nuwa mi pui him jok nan khonu le pa te ba ka ral tlan anom tak trewa wangin YMA lampoin in son chuak turin ngen na an siama anin la chuak ani ani dan tu reng poni mi pui kan kher don chuan an nian chuak ta chenga CNDF anon sapatal zui ta a falam khopui chunga sipai le khopuin ator theina tur china ambush po ti du mi aloten sipai kem lak tumin ruam man na po siam chuang mi lovin mi palkom biak in mual vela tang te in akhat to kenan ral saivel mai thina mi pui an ral tlan hlu ani ral thuam le sipai an nei nem zo ka wangin CDF hual ngoram te hi an ne chua ril ru nei ranin he muna hian an cheta thina ni triau leilona flek an tara ne na puan ZRA anin nga ya ri len tlang youth association RLYA te po ron helin falam hum hual pol bak ading tura nilo ten tile zele moni sual sipai do tura ding an ni angin an bei tu reng ani ma se midang ti dan ang thovin mi puita na him china che tur henia mani khopuya chedu der silo triau kho chunga tanga sipai kemral sairon phur viau hi thil thalo takani sual sipai man tok le kutur te ero kalai na tak me wani atiani ha kha zo khualama hian nimin pia lama tang khan terrorist council sipai tele CDF te anin kapa salai William HC antin AFB wall asoidan chuan terrorist sipai pasari an thi ati ha kha township zo khuale ti nam che vela hian nitin deu tho anin kap verenga sipai thi pon om nual to nia soyani sipai council lam hian ha kha CDF te hi kar che ka antum ni in voin chomalam khan an soya ha kha lama tangin sipai zani chuang vel le kan ko lama tangin sipai zale somnga velin mun ni atangin ha kha CDF te hi an pan nia soyani chanchin kan ngai chan mek lain chonulama chuan ha kha CDF tele CNA tang tlang tele terrorist council sipai te chu anin kap na sata hle ni inan soi chun zoma sipai hi azat chia chuan soi theibik lovanga antamaniang zathum layan niang antia CDF le CNA omna lam an valu chil vele tani kan soitak ha kha lam le kan ko lama tanga sipai zale somnga aya tlem lo ve te khan ral thuam lianin an karon tluk mai ni in voin chonulam an mani sanat lai dar li pel vel khan an soya CDF te hi din munder thong taka an ding a ang viu maya tong trai pui an nga yani Sakain region KNU township a khothen khata march ni somni le panga nimin tlai dar li vel khan terrorist sipai thuang nia in trainen an luta an luna civil mi zaruk vel chuan an in le lo tlan sanin mun him lam an pan le hlom kung upa le chakwak lo te chu an kholua pui thiam te chen na ina an da khoma
midang zong chu ram lama an rel ruzui ni in an soyani tun tuma sipai te hi march ni somni le palinia KNU township kin pit khuwa in then khat hal tu te khani in an soya an vain sipai som ko velan ni sakain region kalele kan ko inkar yachi road anti mailama hian akhat tokin anin ka prenga khwalzin veiwa na chi anilova mandalay lam kaldon chuan kaliwa Mahamien road lama tanga kal angai ta thina tin kalimeu airport po an khar na hi reito Vawiin Myanmar ni somni le paruka tang khan kalimeu atanga mandalay le rengun lam kal na ber kaliwa Mahamien road po chu sipai lam chuan an khar le ta zel maya engwanga khar nge engchen nge o don riat thei alani lo sakain region mongyua le ayado inkara march ni somni le panga nimin tuk dar ruk re chan fe tanga dar ko inkar le chonudar ni pel felvel khan terrorist council sipai te chu bom manga be ni in sipai pariat ayatlem lawan thi ni in an soi tin thi chain khopui chunga tanga kal chuak sipai motor le kung gate te po voin khan pdf tenan pe poka terrorist sipai som pakhat ayatlem lawan thi nge ni in an soi bok hupin khopui lampanin sipai zathum vel an thok chuaka chung ho chu kpdf tele an thian pdf pol sang sangin an lo ka pa sipai som thum chuang voin khan an thi ni in pdf lam chuan an soya an mani pdf lama tangin mi panga an boral ve bok sipai te hi thona manga pui an ni in an soi nimin march ni somni le panga po khan suibu township sei khun khuwa le zip hiu kung khuwa terrorist sipai te chu CNT suibu Snake Eyes PDF People Defense Force suibu Alpha 7 le Alliance 2 pol tenan kapa sipai patni an kap lumani Natmak township march ni somni le paruk tukindaru khan terrorist council camp te be anivele a sipai patni man anne ni zanzan laivel khan paku region tanat pin township civil mi paruk chu pdf ti in sipai lamin an lo man to ni soyani a chung zinga pakhat chu paku sipai lok apa thon ni in adin muna thalo view ni nan soya midangero tanat pin police tenan lakolani rengun khopui thauchian township traffic point bula police camp chu march ni somni le paruk tukendar nga le minute somli le pali khan dark shadow yangong ten bom manginan beya police camp ma lo thu chol civil mi pani nan tor ve an hlowa wangin an bom then khat chon ti puak talo ni nan soi civil mi te po sipai council mi le satene na in nai tak taka omlo tura an du thu le sipai council pai thak na na revolution kal zela mi puilam point troi om thrap tura an du thu an soi bok tin tuken khan bayin nong road yuama kongkoya sipai lamtang miat mitramin petrol dor po bom manga be ania march ni somni le panga ni zandar sari le minute somnga khan new dagon marlam pinlung rota denko oil dor po special tax agency of Burma STA pol tenan lo bom to bokani ni zana denko oil doran bom don live phechuan oil thon du motor an lo om vezut boxia anni line bom an tum to laklo sia civil tenan turang ti hlavin in tho sadeu chungin silai voice ri lion pet puak loka chutianga an ti chu an mani civil mi tenan turang ti an hlo wanga ti an ni thule lo khethiam ram tura an du thu an soinon le nge ne tin ne zandar sari le minute somnga le panga khan note dagon pitong su road 7 le 8 in to na bula kanboza bank ATM po STA pol ten an hal chiat sak le bok ni zan lam kha rengun khopui chunga po bom puak om nolani zandari lechan vevel khan privacy beer ma remote control mangin bom voi ni ti pu ani a zandariat le minute somli le panga khan sipayan omlain bom thok na chi ti pu ani le boka CDMR te hi online at om thei view maya rengun khopui tan hlin lama oil lai na CDM chung ko zale somni zeta tanga mi zanga vel te chuan April ni riat ma mundanga inson vek turin ordaran dong vele ta chung te bel turan nei lo phei chuan boy thak le zual do na ni KNU Brigade 5 from Muto district
Duailu Township Vawiin lama nimin March ni somni le panga chonu lam khan Terrorist Council lam chuan helicopterin boruak an en thli thlai kual vela mase chutianga an spy lai tak chuan KNLA battalion zale pahni na tenan lo ka pa an ka na huna tlanga lo ma se ava hon le nuwa a chenge ni in sipai lam Chanchin atang po in a riat theiani KNU lamin an soidan chuan nimin March ni somni le panga khan zinglam dariata jet fighter mangin voikhat chonhudar ni khan jet fighter pahni le helicopter pakhat mangin voikhat tlaidar li vel khan jet fighter pakhat mangin voikhat KNU sipai te en thlain terrorist council lam hi an pharmaya hetianga an thli thlai vel nu hian KNU brigade 6 ramchan woli khopui lama jet fighter in bomb an thlak ni in media then khat chuan an soibok March ni somni le pali khan KNU brigade 5 ramchan chunga terrorist council sipai te le KNLA nam sipai te anin kap to boka terrorist council sipai pakhat thia midang pakhatin hliam aturani tin March ni somni le pakhat nia mokhi ke man be tumpo khan khamaya zanga le somnga le pangana an ho tu ber sanyu anti le sipai pakhat chu an tlan chuak theya mase atuk March ni somni le pani khan an man le ni Karen National Union KNU brigade 6 lam chet lak na ko kare leke ko woli ti vela po hian indona chuak renga chuwangin naktuk March ni somni le pasari atang chuan ko kare tu miawati tu woli in kar kong puite chu tuma veivak lo turin KNU brigade 6 te chuan me puite an nge na tin voin khan KNU Dupalaya district ko kare township lam chuan thu chua siam le in terrorist lamin tha tho bela an be na hi an theidan anga an chan let zel tur thu an soile bok Karen ni state Fruso township khamaya zalile somni le pariat na sipai te chu March ni somni le paruk voin chomhadar som pakhat vel khan Fruso PDF Karen ni army le KNDF 4th battalion tenan kapa darkar khat chuang anin ka nuwa PDF lam chu himte inan tol kirle ni inan soya sipai engzat nge thi omang ti an soi chiang thei bik lo bok Karen ni lam hi kan hriat angin thlo na manga sipai council chet nat na lam khani naktuk March ni somni le pasari khi tun ma timayang sipai hun laya armed force day khania armed force day ani ma kha chuan fascist revolutionary day ani thina chuani na masa chu NUG hian choi vong thar le in tuna andin mun nen hian in me boka fascist revolutionary day ani ti in he ni lo thleng tur naktuk zandar riat le chan ve inkar miawati le MRTV ten sipai council Chanchin an puan lai tak velin ramchung mi pui zong zong ten darkar chan ve theu power lo off vek turin an nge na zan thim noya darkar chan ve chu thim le chongin an omdon ani chu hei hi NUG chuan sipai council thunei na pong lak du lo zia lan tirna demonstration chikhata angai do nani sipai in thunei na an pong lak nu hian kutna thok tu te chan vo ven himna lama man la chak lo hleya an la chak lo ti ai ma in kutna thok tu te an pong sual ani zok mang chu hetianga kutna thok tu te chan vo le an himna eng ma ngai sakan ni tak lova international level agreement an bo chet na satawangin ILO lam chuan sipai council in kutna thok tu te chunga thilati dan chui chiang tu turbi commission an din tur thu nimin khan an soya hetianga special investigation commission din hi ILO hian voisom pali adin na anita a kutna thok tu te chunga hleilen na anza omna le dikna chanvo ra be na satna rama an din de big thin nia soyani han din phot sela ti thei engen nei kan en phot anem chu Norway Telecom Company in Myanmar rama Telenor hral dan tura avor top an thlengta a thil anti felta sipai council lampoin anin biak dan an remti puyani Lebanon sarkar nuaya M1 group in 20% Myanmar Suibian company in 80% share an nei don ani an lei naman na tangin US dollar million somnga chu Norway company chu na dong nga la adang million somnga le panga ero chu kumnga chunga pek tlak turati ania
Myanmar ama tanga an chua felta ka wangin Norway Telenor hian $1 million zariat vel chu a hlo don nia ngai ani a heti lai hian Myanmar ama Telenor mangtu mipui makta doi somparet chuang zet te data le an personal information te an security te hi chu a him lo le zual so don nia ngai ani ve thunga ton lai hian Telenor service po hi a khailak na sa hle ni in an soi anei tu a thar ang huin an service a chle ni in Myanmar ama Telenor mangtu mi tam tak chuan an soi ani manilama kan soi tak Russia Sukhoi lamin an siam Su-30 SME jet fighter du dan le remchan dan a man thei pali chu Russia illusion IL-76 bungro phur thlona lianin a chop thleng ta a Nepedo airbase lama an hung ve ta wa maya heng Su-30 thlona telna Air Force Group hi Squadron 45 tia kau ni in Squadron thar hon na ceremony po March ni somni le Pathum Khan an lo nei dai to ni CDM lama pakai sipai lam chanchin lo ngai ventu pakhatina soidan chuan thlona an phur rual hian Russia pilot le Russian investment lam buai puitu te po an kalve ani ole khati zong kha tuntu mata na Myanmar lam chanchin langsar zual kanan ti chwa thei chu ani a clear tu le ngai thatu ten atop thengamin clear sak le min ngai thak saka wangin in za chunga kan lo me